Bem, čaute, moje meno je Šandy a vás vítam v dnešnom videjku. Pri dnešnom videjku tu daj like, odber, koment. A pri dnešnom videjku nám poslal Andrej Babka balík. Čaute, moje meno je Šandy a vás vítam v dnešnom videjku. Čaute, moje meno je Šandy a vás vítam v dnešnom videjku. Pri dnešnom videjku tu daj like. Pri dnešnom videjku tu daj like. Ja vás vítam v dnešnom videjku. Pri dnešnom videjku tu je hra FIFA 10. Takže daj tu like, daj tu odber. Daj tu like, odber. Nejaký prekvapujúci balík, takže Bem, čaute, moje meno je Šandy a vás vítam v dnešnom videjku. Pri dnešnom videjku daj like, odber, koment a dnes ideme zahrať. Bem, čaute, moje meno je Šandy a vás vítam v dnešnom videjku. Ideme na to. Bem, čaute, moje meno je Šandy a vás vítam v dnešnom videjku. Bem, čaute, moje meno je Šandy a vás vítam v dnešnom videjku. Pri dnešnom videjku daj like, odber, koment a dnes si ideme. Bem, čaute, moje meno je Šandy a ja vás vítam v dnešnom videjku. Pri dnešnom videjku tu máme hru. Dneska si rozbalíme tieto sluchadlá Redmi. Čaute, moje meno je Šandy a ja vás vítam v dnešnom videjku. Pri dnešnom videjku tu je unboxing na statív alebo držiak na mobil. Bem, čaute, moje meno je Šandy a ja vás vítam v dnešnom videjku. Pri dnešnom videjku tu na pani zanechajte minimálny počet lajkov. Čaute, moje meno je Šandy a vás vítam v dnešnom videjku. Pri dnešnom videjku dodajte like, odber a koment a v dnešnom videjku ideme na hru. Ja vás vítam v dnešnom videjku. V dnešnom videjku dodajte odber, like, komentár a my ideme na pokračovanie zo série Random hororovky. A dnes tu máme hru Buff Dodge, takže príjemnú zabavu. Šandy, ja vás vítam v dnešnom videjku. Pri dnešnom videjku tu máme GTA 4. Bem, čaute, moje meno je Šandy, ja vás vítam v dnešnom videjku. Pri dnešnom videjku tu máme GTA 4 a ideme na to. Moje meno je Šandy, ja vás vítam v dnešnom videjku. Pri dnešnom videjku tu dajte like, odber a koment a my dnes ideme na novú hru s názvom Driver Parallel. Takže čaute, moje meno je Šandy, ja vás vítam v dnešnom videjku. Dnes tu daj like a subík a toto je ďalšie pokračovanie z Outlast, takže daj tu like a subík a my ideme na to. OK ľudia, takže tu sme skončili a... Bem, čaute, moje meno je Šandy, dajte tu like a subík. V dnešnom videjku je tu. Nachádzame sa, ja vám to ešte ukážem. Nachádzame sa ľudia v